Dopisi iz Disneylanda. Tišina tamo, ništa mi nije smešno. Ćao svima, slušate drugi specijal podcasta Dopisi iz Disneylanda o Igri prestola. Danas obrađujemo epizodu 3 sezone 6, Oathbreaker, ili ti onaj koji je prekršio zakletvu, sad nemam jednu reč. Kršitelj. Da. Sa mnom ja sam Miljan, sa mnom su kao i prošlog ponedjeljka Nemanja. Ćao, čao. I Isidora Vlasak iz Vlasak. Vlasak sa S, znači. Ja sam mislio isto da je, ali nisam htio da lupetam, tako da pročitao sam. Evo, ja sam lupio Vlasak iz Sakurabane. Ćao. Ići ćemo redom pojavljivanja u epizodi i počinjemo sa komentarima za dešavanja na zidu. Prošla se završila Johnovim uskrsnućem, vaskrsnućem. Kako smo se iznenadili. Kako smo se iznenadili. Sad, ono što je mene iznenadilo je njegova frizura. Ima kraću, što se ipak ošišao. Ima ipak kraću kosu nego u prethodnim epizodama. Da. A šta ti misliš ovako o tome što se sad gore desilo? To što se gore desilo, pa otprilike onako, rezime nekih utisaka. Kao prvo, Kit Harington me prijatno iznenadio glumačkim veštinama. Ja sam njega večito doživljavala da je tu da bude lep ko devojka, kako ga inače podjebavaju svi redom, i ovo je prvi put da je on uspeo da jako ubedljivo prenese tu konfuziju, to disanje, taj užas povratka u život, da je kod mene dobio onako par poena koje ne bih očekivala da ću moći da mu pripišem u nekom trenutku, tako da eto, to je jedan pozitivan utisak. Što se ostatka dešavanja tiče, mislim da Davos može da bude profesionalni psihoterapeut koji drži motivacione govore, da podstiče ljude da napreduju u životu. Ali ljudima koji su se vratili iz mrtvih. Pa i Melisandri održao onaj govor isto tako, by the book. Da. Melisandra se kanda malo vratila k sebi kada je vidjela da je M uspela sa svojim spelom, M da je taj princ koji je obećan možda zapravo stvarna ličnost, odnosno možda sve nije bilo uzalud, tako da se čini da će ona da se razmaše kako vreme bude proticalo. I ostaje da se vidi kako će da se razvija dalja radnja. Zanimljivo je da je samo Ed bio zabrinut za to kako će da li se John vratio ceo ili se nije vratio ceo. Da li su mu oči plave. Da. Ali i tu mi se čini da ćemo ići na tu kartu, pošto je on rekao da nema ničeg posle smrti. Ima taj vrlo nihilistički govor da kad umremo to je to, crnilo, mrak, ništavilo, nema ničeg osim ovozemaljskog života. Mislim da ako se nije vratio promenjen, zato što ga je samo iskustvo, da je vraćen drugačiji život, mislim da će iskustvo da ga dovoljno obeleži, da ga promeni, da zbog te spoznaje da nema ničeg posle smrti počeće da malo drugačije rasuđuje. Meni je bilo jako zanimljivo što je Melisandra odmah došla i pitala šta si vidio, šta je bilo, i to razočaranje kad on kaže ništa. Apsolutno nema ništa. Nego ti nisi došao u knjizi do momenta gde priča o Azor Ahaju. Iščitao sam neke momente, znam šta je. Zato što smo mi nagađali još iz onog drugačije u knjizi, odnos Melisandre i Johna, ona je mnogo zainteresovanija za njega u knjizi nego u seriji do sad što je bila, ali smo nagađali svi da će on biti zapravo Azor Ahaj, i evo sad ona praktički potvrđuje Stannis nije bio taj princ koji treba. Neko mora da bude. Neko mora da bude. Samo što mi je rekla, što ne bi bio ti? You'll do. Da. Meni je, što se tiče ove scene na zidu, Kit Harington je prevazišao sebe u prve dvije epizode što se tiče glume, ali Melisandra izgleda bolje nego ikada, moram to da primetim. I generalno, moram malo ja odmah sa svog aspekta, lošije režirana ova epizoda. Ali mračnije da, ali meni nije mi nešto oko legla kao prve dvije. Ali ja mislim da nije problem režije. Režirao je Daniel Sackheim. On je neke od najboljih epizoda
svih živih serija posljednjih 20 godina režirao. Ne Dobro, znam, možda ne ovo mogu nije leglo ili možda Radio jednostavno... na Sopranosima. On je radio dosije X, ja mislim da on čak pilot dosije X režirao. Svaka, dobro, okej, možda je namjerno to neko usporavanje, ali kažem, ne znam, meni je... konkretno prve 2 epizode su mi bile, vizuelno su mi bile prelijepe, svedene, a opet zanimljive. Ovo je bilo onako jedno... Ajde da se dotaknemo svega. Bukvalno su sve bukvalno je bilo ono nabrajanje, nema više onog momenta da se... idemo redom. Da, nema više onog uranjanja atmosferu kao ajde da ne gubimo sad minut, 2 da se ne znam nija, nego sve konstantni su neki događaji koji iskreno rečeno nemaju neku vrednost, kako da kažem, hronološku neku, ali ajde kao i stalno se ide, traži se da ide dalje, nema onog kao u prethodnim sezonama i u prethodnim filmama da ti sjediš kao da imaš 30 sekundi i da uživaš u nekom pogledu, u nekoj atmosferi, u nekom liku, ne, sve konstantno predstavlja kao neku notebook sa detaljima šta se dešava. I druga stvar, ovo što kažeš, znači utvrdili smo ono što sam ja rekao prošli put, utvrdili smo samo da John Niše nije mrtav, pa šta je on... Da li će on vaskrsnuti kao neki, da li je vaskrsuo, da li je ponovo oživljen, da li on, i ko je to rekao, Davos je rekao, mi jedino što znamo trenutno je da vi gospodare snova niste mrtvi više, mislim, i okej, mislim, to je jedna od boljih scena, iskreno rečeno, u ovoj epizodi. Kad smo već kod ukupnog utiska vezanog za epizodu, ja svakako smatram da su malo usporili, za razliku od onog ludačkog tempa koji smo imali u prve 2 epizode, sad malo stabilizujemo radnju, ali i dalje guramo napred. Znači, nije se desilo ništa što će da se zaglavi, ali nemamo više onaj epileptičan moment kada se zaista u tom trenutku osjećalo da idemo šok scena za šok scenom. Sad smo se malkice onako stabilizujemo. Vratili smo se na staro, ali otprilike... Prve 2 epizode su konačno su me počele uvjeravati da ova serija možda će jednog dana doživi kraj, da se završi, a treća, ovo sad vratili smo se na ovaj slow motion. Mada i dalje mislim da idemo ka raspletu, da se sve gura napred. Jeste, i upravo epizoda je puna, pomenut ćemo kad dođemo do tih delova, štiklina, ne znamo šta ćemo s ovim, ćao, završavamo ovu priču. Da, i samo moment, znači, ovo imamo cock joke je u ovoj epizodi je na zidu, znači, nije vezano za Varisa, nije vezano za Tyriona, ovaj put je vezano za Jona Snowa i za Tormunda. Onda sljedeća scena, ja sam pomislio da su ovi Ironborn, da su ovi Greyjoyevi. Da, međutim, ja ne znam ništa od tih naziva na srpskom, jer čitao sam jako malo. Ja sam čitala na engleskom, ali hvala Bogu imam drugari koji su čitali prevod, pa kad treba da se nešto napiše po naški, onda ih maltretiram, a kako se kaže ovo, kako se kaže ono. S tim što i tu nisam dosledna, zadržavam nešto što mi je logičnije da ostane Winterfell, a ne Zimovrel kako je po srpski i tako nešto. Mada mu je Zimovrel, koliko gošta je mašio sve u prevodima, Zimovrel je dobro potrefio. Zimovrel dobro zvuči. Zimovrel ne, potrefio je značenje, dakle, Fel i odnosi se na one tople izvore ispod. Sljedeća sana, dakle, nisu bili ovi Gvozden rođeni, nego Sam i Gilly, za koje sam ja u prošloj epizodi podcasta rekao da mislim da se neće pojaviti uopšte kada je to njih dvoje. Sam koji povraća i Gilly koja sad priča onako malo književno, onako, da ste primetili, promenila je glas, priča od ozgo malo i onda objašnjava kako je mislila da se more zove more, sea called sea, zašto ne možeš ništa da vidiš, tako, i kao to naravno preko što naučila pišem. Ali njihov odnos, znamo da on ju vodi kod oca i majke, znamo da on ide da postane meštar i da ona njemu kaže, ali ti si otac mog deteta, bla bla, to je malo bilo onako, ali zašto? Znamo da on nije otac tvog deteta, kao što bi sad... Otac tvog deteta je tvoj čale. Da. Znaš, ajde, imajte razumevanje, možda žena hoće da potisne ko je biološki otac deteta i želi da se fokusira na to sa kime će dete da odgaja. Znači, jezda je ljigavoština, ali nije od onih ljigavoština zbog kojih mnogo kolutam očima. U toj sceni imala sam utisak da cela postavka samo služi da nas uvede u dramu sa Samovom familijom koja sledi u narednim epizodama. Ja sam se sve ne samo pitao, kako znamo, kako sad seku priče za koje ne znaju šta će s njima. Čekaj, šta će oni sad da rade sa tom pričom? Ne, šta će da rade sa Samovom pričom o tome da on treba da postane meštar? Ne, ali nema vremena za to. Su i na drugom mjestu spomenuli Citadelu, tako da očigledno da ćemo... Biti nešto s Citadelom. Biće nešto s Citadelom i mene zanima kako to izgleda, pošto je to
čuveno mjesto. On to jeste prekomplikovao u knjigama, zato što sad odjednom uplivava ta priča da su meštri možda namjerno pobili zmajeve kako bi uništili magiju u Westerosu. Da, tamo ima skroz neki drugi zaplet sa onim Dragon Glassom. I mislim da bi bilo malo tupavo da se sada to uvodi. To će oni da iseku. Ja isto mislim da će oni to da iseku. Ovo je bilo čisto, mislim, jedna od milion nepotrebnih scena koja priprema teren za nešto iole konkretnije, znači Ćale, familija Semova i to njegov postanak, tačnije njegov odlazak u Citadelu da postane meštar, ima možda nekog smisla u nekoj široj priči, ali konkretno ova scena je nema vremena u seriji da se to sve razvije. Ja mislim da neće. Mislim da će oni da se tu zabandrljaju sa Semovom familijom, sa Randall Tarly kao Chuck Norris Westerosa, da će tu da bude neka porodična drama, pa ga možda i provuku kao meštra, ali samo ga provuku da postane meštar, ne i da se upetlja u teoriju zavere u Citadelu. Ne, to svakako, ali da on ima vremena da postane meštar, a možda i bude da ga nateraju da venča Gili i da ostane kuć kuća. Joj, to mi je baš seljački. Ali to bi bilo hollywoodski skroz. To smo mogli da odsjeku onda ranije, taj krak s priče vezan za Sema i ovu Gili. Šta god da se dešava, to će verovatno da zbrzaju, no i ova scena je bila jako kratka i služila samo kao uvod, jedino što nismo videli bebu Sema, tako da nemam predstavu da li je dete nazad poraslo. Vidjeli smo. Poraslo je, prilično je poraslo, da. Ima plavu kosicu u toj sceni, kad ona pokazuje bebu i kaže njegov otac, kao, znaš. Nisam konstatovala dete. Nema veze, ali neka žaba kod nas kao Ćale, ona je s kim se odrastao, a neko te napravio, tako da možda mali i povuče nešto fino. Ali scene jesu u celoj epizodi jako tamne i mračne, baš moraš da se napneš. To je fakat, pošto sam gledala jako rano ujutru da bih mogla sve da postignem, jeli, onda je bilo jako svetlo u sobi, tako da... Ali idemo dalje, Bran i dalje putuje kroz prošlost i sadašnjost. Tu sam ja scenu čekala. Svi smo čekali tu scenu. I trt. I trt, upravo trt. Dobro, čekaj. Moram prvo samo nešto pohvalno da kažem. Glumac koji glumi Eddarda... Izgleda kao klonirani Sean Bean. Pa ne, ajde što ne izgleda on toliko kao Sean Bean, nego priča kao Sean Bean. Dakle, to mi se sviđa kad glumci koji treba da glume uloge mlađe ili starije, nekog lika kojeg znamo i koji je ikoničan, da se oni trude da pričaju kao taj lik. Michael Fassbender recimo je studirao bukvalno X-mene sa McKellenom da bi skinuo način na koji Magneto govori, da on može da priča tako. Tako i ovaj očigledno koji je potpuno nepoznati glumac, ljepši je Sean Bean, ja za Seana Beana emotivno vezan, nisam nešto zadovoljan ovim rešenjem u smislu izbora glumca, ali scena je dobra. I druga ne treba žuriti. Ti njega kada vidiš, tebi je jasno da je to mladi Eddard. Dobro, okej. Što se te scene tiče... Dane ima dvosekli mač ili ima dva mača? Dane ima jedan mač. Fazon sa Daneom jeste što se već digla buna na Dahije, kako su se usudili da umjesto da on ima svoj čuveni legendarni mač od velirijskog čelika, on tu maše s dva mača kao lik iz video igre. Da. Međutim, iskreno rečeno, mislim da odmaše kao gospoda knjigopuristi, koliko god da su povremeno u pravu, povremeno umeju da besmisleno sitničare. Mi možda jesmo dobili nešto što je malo spektakularnije nego što Martin piše po izgledu i po koreografiji i po svemu, ali isto tako to je bila jedna ubedljiva scena gde je Arthur Dane zaista delovao kao lean, mean, killing machine, neko ko je nezaustavljiv i ko odgovara toj reputaciji iz legendi, i to je stvarno bilo vrlo uzbudljivo kako je on nastrnuo na sve njih, čak i kako je scena razrešena je onako dosta interesantno. Mene je žao što nije razrađeno zapravo ta priča otkud oni tu, a zašto nisu što nije dublje, zašto nisu u svog... Zato što ne, ali kažem, to je, mislim, malo, fali mi tog lora. Ja mislim da idemo ka tome. Ali zato ne treba i kritikovati što su to odsjekli, mislim da će to biti jedan dio, dobar dio sljedeće epizode će isto biti taj dio te priče. Ako se on bude šetao još kroz prošlost, ja bih jako volila da vidimo još neke bitne scene, kao na primjer čuveni turnir u Harrenhallu koji je izazvao celo sranje, kao na primjer što da ne i onaj dvoboj na trozupcu koji je legendaran, apsolutno. Tako da, ako se sklope polako mozaik, moguće je da će oni čuvenu R plus L jednako je Dž
teoriju razlačiti celu sezonu da bi nas iznenadili. Pa evo vidim, obzirom koliko se ta teorija već razlači, već od početka, nebitno, od prve sezone kad je Barate, od prve Robert, knjige. Pa nekad je otišao da se pokloni ovom kipu Lijene, od tad se razlači tako da nije valjda da se očekivala da će da se riješi u jednoj epizodi, nemoj molim. Ne, ali to se zna u suštini. It is known, a? Ide se, it is known, da. Ali je... A bilo bi fora da nam šuknu s nekim trećim rešenjem. Pa onda nam šukne, ali serija sigurno neće. Samo mi kaži, je li u knjizi isto tako da je Harlan Reed njega zapravo ubio? Ne. U knjizi se to zabašuruje. U knjizi nikad eksplicitno ne dođemo do toga kako su se njih dvojica izvukla, samo je te bitno da su išli njih mnogo na njih trojicu. Da. Bio je Gerald Hightower, Oswald Vent i Arthur Dayne, gdje Arthur Dayne čak nije bio ni glavni, ali je bio najveći ratnik od sve trojice. Da bi, njih trojica na njih valjda 9 ili tako nešto, nešto se sad tačno koja je bila razmera, ispresivili su ih, prebili su ih, jedva su ova dvojica živu glavu izvukle. Sada, da li je Howland Reed časno ili nečasno utepao Artura Denta, da prostite, izvukli su se živi. Da, meni je jako zanimljivo bilo u epizodi, zato što znamo, zato što mi koji čitamo knjige, znamo da je Reed živ i dalje. Kad ga na početku sasečeš, kao, čekaj, pa ne može ga ubiti, on je dalje živ, a ko zna, možda ga za seriju ipak ubili još tada. Arthur Dent nije iz autostoperskog vodiča kroz galaksiju. Da, Arthur Dane. Da, rekao sam ovo pre Dent, ali nema veze. Ali on je došao je Dent i umešao je priču. Tako da, meni je žao što je prekinuo Brena i tako, i vidim da kao ti treba da budeš sljedeći ja, ali ne treba da budeš sljedeći ja, i ići ćeš ti, ali brate, Maximum Sidov je glumčina. Ali moram priznati da mene jezio nervira kako su vizualno rešili taj pećinski izgled Ravena. A znaš zašto se to rade? Neki dan su pričali What the Flick baš o tome. Imaš tako neke glumce poput Toma Cruisa ili Max von Sydow koji je i menčina, gde dobiješ ti glumce, ali on kaže neš ti mene maskirati drvo, ja ću da serijem, ne. Tako da, verovatno zbog veličine imena, i Tom Cruise izgleda u svakom filmu isto, osim u Tropical Thunder. Ona njegova čerka od Maxa von Sydow u ovoj seriji je zapravo iz onog, ne znam da li neko od vas gledao, onaj Bad Education, onaj britanski, ona neka komedija. Od ovog Mala Edukacion, od meni isto taj film pao na pamet. Tako da mislim da je to zato što je on toliko veliko ime da ga nisu maskirali, ali glupo je. Jako je glupo zato što i kad se pojavio prvi put Three-Eyed Raven u seriji, izgledao je kao dosta ubedljiva ta konstrukcija, sav protkan korenjem, raspao i tako. I čak bi bio dobar kontrast da oni imaju raspalog starca u pećini i Maxa von Sydova koji se isto kao što Bran hoda u svojim snovima pojavljuje kao jedan vrlo vitalan starac kada idu u te mentalne izglede. Koji je red veličina? Koliko bi ovaj trebao da bude star otprilike? Ne bi trebalo da bude tako star. Ako je to Brynden Rivers, kao što je prema postavci, on bi trebalo 200 maksimum. Da, u seriji rekao da sedi tu 1000 godina. Da, tako da ja mislim da je toliko o tome da će serija da zalazi u detalje vezane za Blackfire, pobunu iz identitet Bryndena Riversa i ode moja poslednja nada da ćemo da zađemo u moju omiljenu epizodu iz Targaryenske istorije, Avaj. Ne znam. Ja se nadam da oni znaju što rade s Brenom, i da Bren ima... Plusić za ovu scenu. Svakako, ali se nadam da Bren ima neku dalju funkciju osim to da vidimo prošlost. Ono što sam ja prošli put rekao, ipak će on da šeta, očigledno ovaj mu je rekao, nećeš ti svo vrijeme biti zarobljen u drvetu, ne znam da će da šeta bukvalno na svojim nogama, ali očigledno da ga ne planira. Ali kao moraš naučiti samo dve stvari, razne online portali su napisali da nam je serija dala hintove dobre ko su roditelji Johna Snowa u večerašnjoj epizodi, a zanimljivo mi je, to imamo u knjizi, sad ne mogu sjetiti da je bilo na kraju 4. sezone kad Bran prvi put putuje, kad u knjizi je on sedi tamo i čisti mač kad je ubio onog iz prve epizode koji je pobegao sa zida. Bran je u drvetu i Bran ga zove i onda on njega čuje. A sad je reagovao kad je ovaj pozvao na stepenicama. I on ga ovdje pozvao. Ja se negdje nadam da iako je kanon koji je Martin postavio da ne može ništa da se menja u prošlosti, da će nešto na kraju da mogne da promeni. Jedino ko je stabilan lup.
U smislu da je intervencija u prošlosti zapravo već uveliko rezultiralo u sadašnjosti, ali da mi toga nismo svesni. Znači, to je jedini način da bi ja mogla da prihvatim tako nešto, zato što nisam... Otišlo bi previše u science fiction. Previše bi otišlo u science fiction i u Hollywood i već smo dovoljno zašli u klišeizirane vode sa svim ovim njihovim intervencijama, ajmo da se držimo... A zamisli da on uzme na kraju da promeni tako da se ništa ono ne desi i da svi žive srećno. Ja mislim da bi bacila bombu producentima. Znači, ja kako se kretan, ja bih to volio. Ali, ajmo dalje, selimo se u Mirin. Imamo dve scene. Prvo Varys razgovara sa onom ženom što je pomogla ovim Sons of the Harpy da pobiju ove vojnike. Dobro informisana seksualna radnica. Tako je. Ali nismo vidjeli, ne znam da li ista glumica koja je baš bila onda. Jeste je. Da, i onda scena... Ona iz Previously, iz tog segmenta. Da. Pa ja nisam imao Previously. I onda imamo scenu Tyriona, Missandei i Grey Worma koja je fenomenalna, gde on pokušava da se socijalizuje s njima. Interesantno je da je mnogo ljudi imalo velike primjedbe na tu scenu i da tvrde da je beskrajno mučna za gledanje. Apsolutno. Meni je delovala kao da je jako usiljena, zbog toga što mi se čine da ovo dvoje nisu toliki kreteni kao što su napravljeni u toj sceni, da bi baš toliko bio jaz između njih. Koliko je, ako ništa drugo, poslužila kao dobra ilustracija do koje mere je Tyrion zapravo usamljen. Da. I koliko god da njemu sad lepo ide po znacima navoda, utoliko da se koliko toliko solidno snalazi na mestu gde je postavljen, da niko ne pokušava da ga skrati za glavu, da ga uvažavaju i poštuju i cene njegov savet, opet je on negde izolovan i usamljen i neće dugo trebati dok ne bude počeo da se osjeća neispunjeno i nesrećno. Tako da je meni to čisto kao hintovanje delovalo interesantno za neki mogući karakter development ako idemo uopšte u te dubine. A što se tiče Varysa, bio je presladak apsolutno sa svojom primjenjenom psihologijom i sa time kako on ne ispituje ljude tako što ih muči, nego tako što ih čini srećnim. Ali, došlo do zaključka da Astapor, Junka i Volantis finansiraju sinove Harpije, pa to smo mogli svi mi da zaključimo tako što za to nismo podmićivali, propitivali i zastrašivali dobro informisane seksualne radnice. Tako da mi je sama ta scena bila, opet malo tapkanje u mestu dok dva sveže puštena zmaja letuckaju nad gradom i niko to ne pominje kao mogući problem. Da, pa zato što oni su ih pustili da meni je rečenica bila Tyrionova fenomenalna kao ti govoriš 19 jezika, valjda neki od njih povremeno koristiš da nešto pričaš, kao ajde živni. Ne znam, meni je iskreno rečeno zanimljivo mi je gledati kako Peter Dinklage izvodi akrobacije sa ovim kršovom scenarijom kojih su ga uvalili u ovoj sezoni. Ovo čovjek je stvarno, milina ga je gledati, on je čarobnjak, svaka scena je njegova. Prošle njegove scene su bile sjajne. A i ovdje nije imao fenomenalnu scenu sa zmajevima. Jeste, apsolutno, kažem, ok, tu je dobar bio i tu je naravno on unapredi svaku scenu, ali ovdje generalno na ovog sivog crva su napravili na idiota totalno, mislim, kroz cijelu seriju se on je zajebu ga kad stignu, iščakijeju ga s leđa, trebalo da bude neka guja ljuta, on je znači zaljubljeni jevnuh, ne mogu ja to. Meni ta scena nije bila toliko problematično osmišljena koliko je bila usiljeno izvedena. Ali ona je iskreno rečeno, Missandei je u top 3, top 5 riba u seriji, definitivno. Prelijepa je djevojka, stvarno, mislim, mulatkinja. Ko čemu Nemanja o ženama, samo šta... Ali koji je stvarno njih dvoje, sad su ih nekako vratili, su ih ponovo, pogotovo, ja sam mislio da je ovaj sivi crv, da je on završio karijeru, da jednostavno, da je on trajno oštećen i da je felerična roba i F4 na guzicu i ajmo dalje. Međutim, njega sad vratili u seriju, ne znam s kojom motivacijom. Pa evo sad hoće da idu da napadnu, tamo šta će tu da bude. Koliko je to taktički neopravdano. To sam već krenula da čupam kose zato što vidim da će da se zafarba u ćošak sobe, isto kao što se debeli zafarba u ćošak sobe sa tim zapletom, a preskoči smo Kalisi. Ona je sljedeća valjda bila ili pre njih? Mislim da je ona pre njih bila. Ima sad na Kalisi. Ali i njena priča isto. Ne krijem da ne volim Daenerys, ako ništa drugo bilo jako prijatno posmatrati kako je ona starija gospođa Šamara
skulirala sve njene pa da. titule i bile kao šta, misliš da si special snowflake, da si imala najjače kala na svijetu koji će ja sam bila žena veliko kala. Ja sam bila žena veliko kala. S tim što njen kal Savo, znači idealno mi je se uklopilo sa ovim Civil Warom gdje je Zemo, imamo sad i Savu, nešto ovih dana me pogađaju ova naša domaća imena, ova prečanska, tako da idealno je bilo. Ja sam vrištao od smijeha kad je rekla moj muž je bio Kal Savo. Kal Savo, ali imamo znači par momenta tako recurring momenti, a jedan od njih je kad ova krene da nabraja sve titule, nemoj. Ali to nije ništa u seriji, ona ne nabraja jedno, dve, tri titula koje ima zapravo. Koje ima u knjizi. Pa ona je ko Idi Amin, znate da je Idi Amin imao. Prosto kad je neko spusti. I moram konstatovati da je Perika iz epizode u epizodu izgleda sve učebanije. Jedna stvar... Malo izgleda da smo štedili smo na budžetu. Jedna stvar kod nje, kad se nagađalo pred 2-3 godine, ne znam ko je to rekao, da li ova Sibel Kekili koja je glumila u Shea. Njemačka porno zvezda. Ili ko je rekao da jedna određena ženska zvezda neće više da se skida gola. A nagađalo se da je ova Emilija, a istovremeno Emilija traži da i muškarce prikazuju full frontal gole. Full frontal nudice. Da, jer nije fair da samo žene. I u ovoj epizodi vidimo dokaz da je ona u pitanju, zato što je skinu, mi nju ne vidimo ni S od sise, ni D od upeta, vidimo samo... Meni je samo žao što više, ja kad god vidim te scene sa tim, sa dotrakijima i kad vidim one masne brade, uvezane kose, moćna tijela, uvijek suzu pustim za drogom. Meni je smrt droga i smrt Starka Neđe, to su dvije stvari koje ja nikad nećem prostiti. Ali vidiš ti sad njih, oni su u prvoj sezoni preskočili taj skup Kalasara, u Vas do traku, gde ona vidi prvi put ove babe i sad su to prepacili odjednom. Kad smo mislili gotovo, to je prošlo, oni sad to u 6. sezoni ubacuju, da to onako čisto da bi njoj dali nešto da radi. Neko to je tipano zavukli su ruku. Među udovicama neću plakati za njom. Ali bilo bi glupo. Nema šanse da ostane. Bilo bi glupo, znam, ali Ne, doći će, svi znamo šta će se desiti. Doći će Drogon, spalit će ih sve. Nije bre pa jeste gledali promo za četvrtak? Nije bio moj promo. Pa bio je, pa ova dvojica su konstatovali, Super Dario Brothers su konstatovali gdje je ona. Nemojte da zaboravite na dvojac bez kormilara. Što ste nas podsjetili da ne postoje. Ali dobro, ajmo dalje, idemo u King's Landing. Svašta nešto je tu bilo. Prvo, Qyburn koji priča sa ptičicama. Gde sam ja shvatio da je ovo prvi put, da li u knjizi, da li u seriji, da mi vidimo ptičicu. Mi znamo šta su vidjeli smo ih i ranije. U seriji? U seriji. Gde? Viđeli smo ih u ranijim epizodama kada ih je Vari spominjao i kada smo, na primjer, viđeli razgovore u bašti, u dvoru, Marjorie i Sansu, ako se ne varam, i neku decu koja su ih vrlo suspicious pregledala. To da, ali ovo je prvi put da ih vidimo... nakon što su ptičice bile pominjale, da je meni jasno bilo hintovano da je... Ne, to je bilo hintovano, ovdje ih vidimo full frontal, što bi se reklo, i priča se. Ne smije se full frontal, još uvijek zakon ja kada sam videla promo fotografije za Qyburna i za djecu, prvo sam se zabrinula da nećemo da zađemo u te njegove jezive eksperimente koji se dešavaju u knjizi, koji su stvarno onako mučni i za čitanje i da se razmišlja o njima. Jeste, grozni. Međutim, kad se ispostavilo da je zapravo samo čovjek krenuo da dobro radi svoj posao. Da, ali mi u knjizi nemamo te scene s njim ptičicama, ali znamo da on pridobio za sebe Varisove ptičice. U knjizi isto tako imamo jednu scenu kada se insinuira da su ptičice dobrim delom i rezultat kvalitetnog mehanizma za prisluškivanje u samom Red Keepu u King's Landingu, zato što postoji šuplji zidovi gde ako se čovjek zavuče može da čuje šta se dešava 3 prostorije dalje. Ovdje su ptičice mnogo konkretnije, te samim tim imam utisak da ih i bolje vidimo. A što je zapravo Qyburn, a što je on napušen iz Citadele? Zato što je radio eksperimente. Pa dobro, samo zbog toga, to pominje majstor Kajsel i onda... Neetični, ali to on objašnjava Jamie u prvi put kad se pojavljuje, kad ovi seku Jamie u ruku, kad on njemu sređuje ruku, on njemu objašnjava da je volio da eksperimentiše. Ali i da je eksperimentisao zbog višeg cilja, s obzirom da je on sposobniji lekar od svih njih. To se čak i ovdje vidi, da je on krenuo da podmićuje decu, ne samo kolačima, nego leči sitne bolesti i roditelji, da. I ako se ne varam... Uklanja
mladeže i bradavice i tako to. I uklanja problematične roditelje kao što je insinuirano za onog jednog oca koji je bio mlatio njega i majku. Dolazi Ser Gregor koji u seriji ipak nije Robert Strong. Gregorstein. Dakle, u knjizi se zove Sir Robert Strong i niko ne zna da je to mountain. Da, ovde se zna da je to mountain. Ovde se zna da je to planina. Da, čovjek, ono što bi rekli Englezi 7 feet. I dokazuje da ima još neke inteligencije da ih čuje, ali bi se odmah selio dalje na mali savet. Prvo što vidimo baba je tu. Ja imam samo jedan osvrt generalno gledano što se tiče te scene sa Qyburnom iz Jaime i Cersei. Počinje da mi jako smeta to kako su se njih dvoje opet super zbližili, jer mi se čini da se Jaime ponovo vraća u ulogu zlog blizanca pod sestrinom papučom. Jaimejev karakterni razvoj kroz 3. i 4. knjigu je nešto od najboljeg pisanija u celom serijalu i zaista je zadovoljstvo pratiti kako se on oslobađa sestrinog uticaja, traže samog sebe i kako je zapravo jedan tragični junak koji je dobrim delom bio gurnut u ulogu zlikovca. Sad, koliko god da su oni slatki zato što su ostaje incestuozni par, a najstabilniji i najromantičniji, imaju istu frizuru u celom serijalu u filmovanom, malo mi škripi to da je toliki silan character development odbačen da bi on opet bio Cersein. Pa dobro, ali pazi, okej, on je imao motivaciju da krene u dobro, međutim, pazi sad sa ovom besmislenom smrću ćerke, znaš, možda je on jednostavno čovjek koji šeta između dark side, light side, znaš, možda je opet sad udario na dark side, jednostavno, koga on, pazi, njihovo društvo, to jest njihova familija, njihov broj se osipa svakim danom, znači njih je sve manje i on bukvalno trenutno tu ima samo sestru od nekoga ko ima neku upotrebnu vrijednost za njega i emotivnu vrijednost. Očigledno u jakih ne jebe ni 2% i očigledno da im radi nešto čim vrati za leđa. Stric, izvinjam, mislim, uncle, okej. Znači, ne znam, čerku, izgubili su jednu čerku, izgubili su sina, jednog sina, čerku. Znači, ne treba sad očekivati da je samo taj prelaz na light side završen, mislim, govorim čisto iz... Hoću da kažem, kapiram što ćeš da kažeš, ima to čak i smisla u okviru događaja u seriji, ali mi jako negde nedostaje taj njegov karakterni arc zbog toga što je bio fenomenalan i kvalitetan i pružuje priliku katarzičan jako i pružuje priliku da se zaista razmaše glumački i scenaristički svakako. A tebi da ti ne bude frka, da ti ne bude krivo što navijaš za njega. Ali on je i u knjizi imao jako dosadan ark u 4. knjizi kad ide gore u Riverlands da ih smiruje, pomiruje, pa onda cela zamešateljstvo između njega i Brienne i ove vaskrsnute Catelyn Stark, da, dobro ste čuli, Catelyn Stark vaskrsne u knjizi. Lady Stoneheart, da, čak nas je Lina Headey nas je zajebavala na kraju 4. sezone na Instagramu kada je stavila kameno srce My Little Stoneheart i svi smo mislili Lady Stoneheart je zadnja scena ove sezone i ispušli smo. Ali se slažem, malo me nervira to isto što su sad oni ponovo kao zli blizanci, ali ja njega i dalje ne doživljavam uopšte kao zlog, čak ni Cersei mi ne deluje kao zla. Da, razvoj sa ptičicama, između ostalog što je Cersei naredila da dole u Dorni prisluškuju sve. Zato što je Cersei užasnuta jer je prošetana gola kroz grad i osramoćena i želi da ptičice došaptavaju i koje olajava ne bi li mu se smrskala lobanja. Da. Ali opet, i ona je manje negativna nego što je bila u seriji. Ali šta znam, koliko god volim njenu verziju televizijsku, toliko mi je Jaimijeva falična. Jeste, ali Jaime je zajebo ponovo tim slanjem gore u rečne zemlje je sam Martin zajebo, onda ovi nisu imali od čega ni da prave bolju pitu nego što su napravili. Vidjet ćemo šta će još biti zanimljivo za mali savet, dakle Mace se vratio očigledno iz Bravosa. Najbolji lik koji je zapravo kod ispo iscrtano. On se vratio, babu su... ne pripada u ovoj seriji. I preživljava sve ovo. Babu su vratili, eto, čisto da bi je vratili u scenu. Zato što je baba dobar glumac. Ne, baba je, da, super je baba, ali bez ikakvog smisla. Sad tu odjednom, Kevan Lannister koji je sad tu regent, ja se ne mogu sjetim da su oni njega zvanično postavili u seriji bili... Ne mogu ni ja da se sjetim, on jeste u knjizi zvanično postavili. Da, ono jeste, ali ja imam utisak da su oni nama...
Da, ali istovremeno Ruka i Regent, jer mislim to meni je klinac, ali oni su nama šmugnuli nešto tu malo sa tim Small Councilom, u odnosu na knjigu su stavili da bude slično kao u knjizi, ali se to u seriji nije vidjelo i desno, nek su on to sad samo nama podmetnuli kao eto, to je odgovor tako. Zar nije smenjen Paisel? Zar oni nisu Paisela sklonili? Ne, sjećam se. U knjizi ili u seriji? U seriji možda. Mislim da su ga u seriji sklonili, a u knjizi možda nisu do kraja, ali on nije... Ne, on se bio usprotivio nekome, mislim da čak dok je ova vodila, dok je kraljica vodila. Mislim da se sklonila i da je prirodna stvar da ga vrate. Da ga je Kevan vratio. Ali Qyburn i dalje radi slobodno u dvorcu, dakle njega ne dirao. Jako mi je čudno šta se tu izdešavalo između sezona na Small Councilu, ali jako zabavno vidjeti da su oni svi ustali... i Varisa, da. Pa im je koristio, tako da verovatno preziru i Qyburna, ali im koristi. Ali bukvalno oni nemaju nikoga. Oni nemaju više nikoga osim Brda. Osim Brda iza sebe. Večiti problem srpske politike, koga postaviti kadrovskog? Ne samo to, nego, mislim, doduše to je konstatovala i kraljica je konstatovala da ne može on sam da pobije ostatak, sve koji ih ne vole i koji su protiv njih, tako da oni su trenutno od najjače familije, to vrlo su nezavidnoj poziciji. Da, vidjet ćemo šta će biti, ali meni se to i ne dopada toliko, jer Sebaše i Jaime i Cersei zajedno... Cersei ne toliko, zato što ono njeno skliznjavanje u ludilo u knjizi mi se... bilo je ubedljivo, bilo je srceparajuće, jer u principu svodi se na pijana ćurka. U seriji se ovim momentima, kad traže da se nađe svako ko širi glasine o njoj, ti vidiš da su to suptilna, sitna, korak po korak gubljenje kontrole. Otklizavanje psihotičnost koja na kraju kad iskoči iz koloseka može da bude baš onako pošteno dramatično, ali se dobro hintuje, tako da ja mislim da ona nije ispuštena. Za Jaimea, a znam da će da ga u nekom trenutku pošalju Riverlands, on je potpuno drugačiji kad nije u njenoj blizini, pa ćemo vidjeti šta će se tu dešavati, ali za sada me nervira što je neko ko treba da pređe jako veliki lični put vraćen u istu ulogu iz prve epizode. Prve sezone. Svi se dosta vraćamo, pa pazi, Daenerys se vratila maltene na mjesto gdje je bila u prvoj epizodi. Mislim, dosta se ciklično se, nekako kad ne znaju šta će, ajde da obrnemo krug, mislim, realno, malo ko od likova se razvija kako da kažem, jednolinijski, pravolinijski ili bilo kako drugačije, osim nešto vraćanje na isto. To je nevaljda neki ničeanski motiv, otko znam. I onda smo ostali u glavnom gradu, prešli smo u Septu i Vrabac i Tomen. Kratka scena, ja iskreno rečeno nisam nešto posebno ni razumeo, pošto oni Tomena pokušavaju... Ja sam gledao 2 put malo da probam tu filozofiju da upijem, ali... Nije, ima smisla. Jaime i Cersei, odnosno pre svega Cersei hoće od Tomena da napravi jakog Joffrija, jednog, ali normalnog, dobrog Joffrija, ali Joffrija jakog, a s druge strane ga onako malo razdrma... Obradio je od njega solidno. On je rekao njemu tačno ono što je on trebalo da čuje na način na koji je trebalo da čuje. I interesantno je da ga on nijednom trenutku nije napadao, da on nije napadao njegovu majku, da je ukazivao na Cersei na probleme koji su svima očigledni i Tomenu, ali hvalio je pritom njene dobre osobine i njenu ljubav majke i tako dalje. I on je na jedan vrhunski psihološki način malo ga uspeo da potpuno zavrti oko prsta. To je bila scena koja je bila zaista zadovoljstvo gledati, jer je Jonathan Pryce glumčina, jer ti kada njega vidiš takvog kao vrhovnog vrapca, tačno shvatiš zašto ljudi mogu da podlegnu i da se prime i da poveruju na tu priču. Ja ne volim uopšte taj koncept, ja ne volim koncept Fate Militant, ne volim koncept napadnih. Ali da bi bio ubedljiv, mora da ima harizmu. Ovaj čovjek je ubedljiv. Bukvalno, znači Jonathan Pryce je jedan od vrhunaca serije. Meni se samo i dalje ne dopada što ne daju Cersei da vidi grob od Myrcelle. Znači to je previše okrutno, previše grozno, ali pazi, to je klasično postavljanje granica i određivanje, to je pokazivanje mišića. Golica me samo što tome ništa oko Marjorie, kao. Pa pokušavao je, međutim i tu je naišao na zid, tako da mislim, on odustaje i očigledno da je mali je zbunjen, kaže. Mali je Dobric. A nema, nije sporo. Ovdje još kao odrasti u knjizi, on baš dečak i njemu je najbitnije njegove mačke. I meni sad baš zanima šta će biti dalje sa Tomenom, na koju stranu će on da ode u ovoj priči. Selimo se u Bravos, Arya...
Nije bilo tako strašno. Nije bilo tako strašno, bilo totalno scena koja je iz Karate Kida. Ne to, ali ovo je već treći put, Osim dijaloga. Ovo je treći put da gledamo isto. Treći put gledamo isto, s tim što je dijalog ovoga puta bio ono što vuče stvar, da ne gledamo Karate Kid, nego da gledamo zapravo nekakav karakterni razvoj, zato što način na koji ona počinje da ispušta ljude sa svog spiska, da ne može da se sjeti da li je imala 4 brata ili imala 3 brata i ko je bio polubrat, da čak priča o Ari Starku u trećem licu, čak kaže Andra ovo ili ono. Folira i dalje, ja mislim. Možemo pričati, to možemo pričati. Moment koji kaže da folira je ono što u celom hramu sa mnogo lice Boga ona i dalje gleda u ono njihovo nesrećno starkovsko drvo sedernjačko. A moment koji kaže da to ne može baš da bude toliko isfolirano jeste kada popije gutlje iz fontane i progleda što bi trebalo da predstavlja neki autentičan dokaz njene preobrazbe, jer kao što je lice za koje nije bila spremna otrovalo i oslepilo kad ga je stavila, tako je ovo očigledno uspelo. Ali bilo je jako dirljivo posmatrati onu scenu za Hounda, kada je rekla da je bio na spisku, pa da nije bio na spisku, pa da se predomislila, pa šta znam, onako... Hoću da ga ubijem, neću da ga ubijem. Opet malo ljigavoštine, ali meni je cijel taj ciklus sa njom i sa Houndom bio jedno unapređenje u odnosu na knjige i odnos im je bio fenomenalan. Baš mi se svidelo i bilo lepo to je bio kosovski ciklus, ali ovaj pokosovski ciklus, ovaj njen trenutno obučavanje prilično, znači koliko smo potrošili na nju, 15 minuta, realno to je bilo materijala za 2 minuta. Gledano, ovo sada je jedina scena koja je imala smisla od svega što smo vidjeli. Upravo to kažem, ovo je, znači ovo počinje da dobija neki smisao, ovo do sada je bilo Bruce Lee-evsko mučenje u Shaolin hramu. Jeste, i tu se opet pitam, ostalo je tako malo vremena do kraja serije, šta oni planiraju s njom? Ne znam, čekaj, izvinjavam se, gdje je zacrtano do kraja serije? Rekli su posle ove još 2 sezone. Posle ove još 2 sezone, aha. Ali ne 20, nego 14 epizoda ukupno. Da, po 7. Kuku... Ajde konačno da se radujemo nečemu, znači da će kraj na vidiku. Da, pa to kaže. Pa mi smo se radovali i kraju kad je Lost najavljeno da će još 3 sezone biti i onda požuriše u 4. sezoni napred i onda eto tako. Nemoj da se primamo na to ja uzeo bi ja to sa mislim da ovo mislim da je dogovoreno, ali vidjet ćemo šta će bude. I onda se selimo u Winterfell. Pa ne znam što da kažem. Prvo počelo je... Amber mi je genijalan. Ne, Amber je genijalan u smislu... Čekaj, u knjizi... Ajmo ovako redom. U knjizi... U knjizi Rickon... Ne. U knjizi je Rickon sakriven kod Ambera. Jel da? Da. U knjizi je Rickon bezbedan. Kod Ambera. Ne zna se tačno šta se sa njime dešava. Ali se nagađa da je kod Ambera. Nagađa se. I Amberi nisu izdali. Znamo, Amberi nisu izdali, iako su Amberi lordovi mrtvi, zato što su bili na Red Weddingu. Čale, u stvari ova je trebalo, ova je mrtav... Small John je mrtav u knjigama na Red Weddingu, tako? Da, mrtav je i ovdje, jer on kaže, ja nisam ubio mog oca, moj otac je ovo je Small John. Ovo je bio Small John. Poginuo si i otac i sin. Grey John je mrtav. Grey John je mrtav. Ali ovaj je po knjigama... Knjizi obojca su mrtvi, jeste. Nisam siguran da su oni još uvijek izdali. Čekaj da vidimo, to možda bude neki twist. Ako smijem samo da završim moje posmatranje na tu temu, možda bude neki twist, fakat je, s tim što nisam sigurna koliko serija u ovom trenutku ide na komplikacije sa twistovima, koliko ide na gvozdenu metlu. Mislim da su oni sada u fazi maksimalnog pojednostavljivanja gde god mogu. Dobro. To je pod 1. Pod 2, to kako je Small John prikazan sa motivacijom i tako to, zahteva mentalnu gimnastiku, nije da ne zahteva, ali u okviru logika serije može da pije vodu, objašnjenje drži. Pod 3, bila bi spremna da poverujem da je u pitanju zavera sve dok nisam vidjela vučju glavu. To sam htjela da kažem, pobiše sve vukove, čoveče. Samera nismo ni vidjeli. Samera nismo vidjeli još uopšte sa Brenom. Treba se uštediti na CGI-u, skupiti ove digitalne kučiće. Jeste, ali to me jako razočaralo kad pobiše. To ono što sam rekao na početku podcasta, što isekoše sve priče koje mogu da iseku, ubiše vuka bez veze. S druge strane, možda, ako ćemo ići na to da je ovo sad sve zavera, možda to nije od vuka glava. Što se vraćamo na ovu mala je relativno, može biti Ajde u 3 rečenice, u 2 minuta mi objasnite značaj vukova.
Ima strašno važan duhovni odnos između Vuka i Starkove djece. Dobro. Svako od Starkove djece je na neki način to znam. Proživeo sudbinu svoga Vuka. Jon je the odd one out i on ima albino Vuka zbog toga. Bran ima svoga koji je njegova sloboda, njegove noge, njegova simbolika. Sansa je ta koja je izgubila Vuka i koja je ostala pripitomljena, ukroćena i najcivilizovanija zbog toga. Arjen Vuk je pobegao i idu glasine o tome kako strašna golema vučica kolje stoku, kolje ljude, pravi sranje, ima cijel čopor koji je prati. Pri tome Arija sanja svako veče kako je Vuk ubija. Što se povezuje sa time da je Arija ta koja se odmetnula i koja je divlja. Znamo da je nesrećni Vuk Roba Starka završio tako što su ga natakli na Roba Starka. Što se tiče Shaggy Doga, kako se zove Vuk Malog Rikona, interesantno je da je u knjizi implicirano da je on najagresivniji, najnepredvidljiviji i najproblematičniji od svih Vukova i da ga niko ne drži pod kontrolom. Osim Rikona, što sugeriše da i sam Rikon, pošto ima i tih divljih Starkovih, kao što je bio pokojni Brandon, Edwardov stariji brat, Eddardov. Da je i sam Rikon neko ko će možda biti od tih divljih, destruktivnih Starkova koje mogu da prave probleme, što je u principu zanimljivo obećanje od predloška. A ja se sve nešto očekujem da mali uopšte nije naivan toliko koliko djeluje kad su ga ovako doveli ko ovcu na klanje, bukvalno. Martin je mnogo puta obećavao zanimljive predloške, što se završavalo sa džaba ste krečili. Ima i ta simbolika da se on zove baš Shaggy Dog, a znate možda šta u tropologiji znači Shaggy Dog story. Pogledajte na TV tropama, divan sat, inače sati zabave. Znam. Postoji nešto što se zove Shaggy Dog story, što u kratkim crtama rezimira priču koja mnogo obećava, a namjerno se završava bez ikakve poente, da se čovjek pita zašto je ispričana. Baš to, trt. Pa serija i knjige su pune toga. Da, s tim što je neko rekao da je možda Shaggy Dog bilo direktno Martinovo trolovanje. Nisam baš sigurna da možemo toliko daleko da odemo u teorijama zavere, ali ne bi me čudilo da su uvatili gvozdenu metlu za Malog Rikona i za sve što je vezano za tu liniju Starkovih, kako bi ekspresno ostavili mesta Sansi da može da klejmuje svoju titulu Queen in the North, što je linija radnje koje bi prosječan gledalac sada mnogo radije hteo da gleda da bi mogao da navije od srca. Ne znam, meni ovo Amber mi je jedan highlight epizode, sviđa mi se njegov senzibilitet, baš onako krajišnik, od brda odvaljenog. Odličan je, ali dalje se gura sve ka tome da će biti, što si ti rekla prošli put, Battle of the Bastards, da će Jon protiv ovog Ramsija, pa idemo, Jon nam je sljedeći, samo što sam iskreno ne želim da se nešto desi Rikonu i ne bih voleo da se to na neki bezveze način razreši. Ne znam, nadam se da je neka zavera i nadam se da Shaggy Dog nije stvarno ubijen, pobiše sve Vukove, a meni Vukovi nešto dragi. Meni isto jako teško palo kao zašto, aman, ali vratili smo se na kraju full circle na zid. Inače, svaka epizoda nam se završava na zidu do sada, to ste vjerovatno primetili. I počinje i završava. Ali zabavno mi je, malo pa sam komentarisao, Jon je, ono što smo mi vidjeli kao komandant, ubio, to jest pogubio, kaznio više ljudi nego Rob, a i Eddard da nismo vidjeli da je toliko ljudi kaznio koliko je Jon. Jon je dakle prvo ovog Janosa Flinta, što je trebalo ga lepo obezglavio, i ovu četvoricu, uključujući malog kretena, kenkavog Olija. To je najveća satisfakcija zapravo bilo, kao mali koji je ubačen u seriju bez veze i bio je bez veze i ponašao se bez veze i završio je bez veze. Šta kažete za posljednju scenu? Mislim da je bilo fenomenalno kako mu je Alistair Thorne predao guzicu na tanjiru. To sam isto sebi zapisao. On je ostao časan i veran svojim principima do kraja. Fantastičan i odličan. Meni je bilo divno taj paradoks da je njemu olakšanje što zna da je donio ispravnu odluku i što umire praktično triumfujući kao pobednik, ostavljajući ovoga koji je vraćen iz mrtvih suprotno svim zakonima bogova, prirode i svega ostaloga, da se grči i muči sam nad sobom. Baš sam imao osjećaj da mu je onako predao guzicu na tanjiru
I impresionirao me taj čovjek kako je radio Alice Ratorna, to je sad, kada je čovjek izašao iz radnje, definitivno možemo da zaključimo, pošto više ne postoji opasnost da ga nekako zaseru, da je jedan od likova koji je 300% unapređenje u odnosu na knjiški predložak. Tako je. Odlično, izdominirao je jedan od, po meni bar, među 5 najboljih glumačkih ostvarenja u seriji bez razmišljanja. Meni je samo pitanje, gdje će ovaj sad? Pa mislim da će on da se spoji sa divljacima i da će onda da krene na Winterfell s njima zajedno. Ostade mu glavni divljak, Jaran ostade u Crnom zamku. Ma dobro, on je izašao, to je bilo teatralni izlazak. Ovdje da piša napolje pa će se vratiti. Da ima vrata da ih tresno bi. Da, to je bilo ono kao, a ja sam... Ostade mu i Vuk, Iker mu ostade. Ma svi doći... Meni je bio malo šok što on odlazi. A vratiti se još 2 epizode, a mi to nećemo. Dobro, mislim, znali smo. A pritom nisam znao kako se epizoda zove. Oathbreaker. Znali smo, Miljane, pa pobogu ti kada pogledaš od kako su ga ubili u knjigama 2011. Mi smo znali da je to da bi Melisandra mogla da ga oživi i da bi mogao da kaže da je ispoštovao zakletvu do smrti i evo sada od smrti može da živi svoj život. Ode on sad. Ali ne znaš gdje će ovako sam sa svojim mačem nije on Conan Varvarin sad da ode da sruši Winterfell i zauzme ga. Ne, hoće to sa divljacima. On se ima Melisandru sigurno, zato što mislim da ga ona sad neće ispustiti iz šaka nakon ovog preokreta. Sam te vaskrsla. Da. Nisam džaba. Imaće Davosa sigurno, jer nam sigurno treba jedan Davos, jer nam treba te profesionalni cheerleader koji će tu da bude... Dobrica. Meda Dobrica. Meda Dobrica koji će ga podržavati. Imaće divljači 100%. Imaće oni noćnu stražu. A možda će da kreni da skuplja i labuni. Ja volio sad da vidim što smo džaba uvodili u priču ove glave i manjih familija na sjeveru i to te Ambere, te... Karstarkove smo ponovo... Interesantno je da su recimo Dustine izbacili, s obzirom da je meni kuća Dustine bila jedna od zanimljivijih u samim knjigama. I da su oni, isto kao i Karstarkove, imali debele razloge da batale Starkove i da priđe Boltonima. A vidjet ćemo šta će sad da bude. Možda se Menderljevi pojave, možda i dobijemo tu pitu od Fretine koju bi ja mnogo volala da vidim. Mene samo zanima šta će da bude na zidu samom, da li će Ed sad stvarno da postane glavni, bez izbora. Nisam sigurna da Ed ima potencijal da bude dobar vođa. Nema. Ed je super kao sidekick, ali jednu stvar samo kad ti reče, on je njegov mač. Ja mislim da malo iskreno, malo sad i gubi smisao ako se da se nećemo mnogo još baviti zidom. Da se divljani, ako će divljani za ovim ili već šta. Druga stvar, ovakav zid sa ovakvom noćnom stražom ne može da zaustavi mislim da ćemo se vidjeti tek kada dođemo do trenutka da se preganjamo s White Walkerima. Ali inače što u seriji nije naglašeno, a u knjizi jeste, zid je magičan. Ne, to da, zid odbija ove svakako, nego pomenuo si njegov mač, sjetih se jedne stvari za Tower of Joy, što sam se sve vreme pitao. Koji mač koristi tu Eddard u borbi sa Denom? Da li je to led ili nije led? Ne izgleda kao led, ali trebalo bi da je led. Led je dvoručni. Ogromni. Zašto on u toj sceni nema led? Pa mislim da je to njegov Borazar vozi u tom trenutku ili Čali ili neko od njih. Moguće je da neko od ovih starih... Oni su već mrtvi u tom trenutku. Moguće je da ga nije iščupao nazad zato što su oni zaginuli kod Mad Kinga. Da, nije ga žele. Sve u svemu, to bi onda bilo to za ovu epizodu. Pošto vi niste gledali... Ajde, ispričajte samo kratko šta je. Nema ništa, bukvalno nema ništa. Znači, najbitnija scena je to da su ova dvojica su skapirali, da će da vide, da su konstatovali su gdje je Daenerys i šta još ima. Zmajeva. Nema zmajeva. Baš onako čini se da će da se dodatno uspori radnja. Mislim da ima najviše događaja vezanih za King's Landing. Dobro, obično u 4. epizodi bude nešto na kraju. Vidjet ćemo. Ništa spektakularno nije. Nikakve teorije zavere nisam pročitao, ništa. Duše, ja sam ga vidio na nekom 10. kanalu, još nisam stigao da pročitam tumačenja tog previewa. Dobro, ništa. Čekamo sljedeću epizodu, onda se čujemo sljedeće nedelje sa reviewom 4. epizode. Pratite nas na Fejsu i gdje već stignete. Ja sam Miljan, sa mnom su bili Nemanja i Sidora. Hvala vam na pažnji i čao. Ćao.
Dopisi iz Disneylanda. Tišina tamo. Ništa mi nije smešno.